Home. I am the nation's uncle of our Bishop Lumba. Home estate and block factory. About Abubuano. A big biara said, Opesa Umrefi. Now, if you want bosses say, and we say, yes, I'm part. This will be feeling a home estate and block factory. And a dead sir and the everywhere. Where estate are a woman says you won't come in the friend now. Yan dano. Ya puama baby, ebia no ni adaje, ebia wa manone o wa control, o prefia yes ye wi ato because unyi obi ania, oba besi eye home for so a ye beboa ama estate tiapo, ye nim se sika pa ya, ye nim fifire ho asem, bible so odwuma ye ni bia na katua asem, e modwuma ni fifire me wona wona senti no, wo for me ami ko gina ho, ebia ye si dan, e hwe hu se ye the blog papa dey cement akodan, sebe ya wo to a unu wonder. There are a lot of estate ukota enje nzu anunu ato ukota enje na enwo eprugu ade ye gina ehese eniyema ekotote amodini bom ede ma se wotwa ehwo ni munyam hye ene hu nhira ebe ye dia nyam nhira se wo fa number na egu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana ope prota dayi prota eni achie prota eni ba bia traffic wa enu ntinye free home no efie ne ye dia prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa ho ahia de ebedom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ye dia efe ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwa kire oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech ya tech kuma se tech ya tech area ya ne wo brania mo bia bo so da form afenso what of brought ni bi o amanane wotimi mesi fie nzizo sanse woni obi a wogini di wodi skama abusuafo no modi enamfo apawa wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company no on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me pe 20,000 of blocks ye calculate ni de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders are your e bi kra beba na otira ye na order bi ani ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye betwa blog no ye de ni nyina agu cars mu ye de akogu prot so afi wa po bi a wo gidi di se o ma hwese eguso keke na ye hu video di a kire wo afi won say indeed wo do ho abokupa in fact so wo twa blog no gusu wie mpo ne ye de ko na wo gi ye di a ye timi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pe di ama because ene ni papa ehun enna ni anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma fie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra ye bo hu da hudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama upe dan han singing room self contain dobro the time bi a upe bi a na besi eye home estate for so ye be di wani e de wuda ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra ba di wani brefie be bossese brefie be transas brefie e be hand na wo ube ye hia e number de gu ase no krase munti ya ha se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye manda mpa ahomodin gum e ma blog papa se bi cement akom usa ye ho a wayera fre na ye no ni nsawoso makra ba Dofo aha eye ban heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso de ani kire no eye ban heba center ye arthritis sa na boni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompemu a boni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wokase no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewomu no ehi afrimu ama kase na ho abobo ntokro anase etim ne srade esisi nkase na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ba nkase se enka nche odofo se fasa ha ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye
infections a eye ndompe a ye friend osteomyelitis no ebi na aye ndompe eba sa na eyi echim srade ensuo enyoman kitinkiti bia na se gregro na cartilage a esi endompe nanim no eyi free ho nti eba sa na wode no eya osonko abetin fise ndompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrɛw ene senti no bi ho tene ne nsɛm a enyeye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan ene wanante ni nyina ne se how abetina no mpenim ba no mpesi enkancho se wono haban kasa wotena bebuo munti fasa oni nyina ebre yen ewo ban herbal center a ye kira kwan kese anase yatena kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital nechi ho udru tema ye wola shebi ehon nso ubehu ban herbal center ewo ho udru asafo anase asori a ye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udru hope wose ohwehwe ban ye bechi onto free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ena so ofia Shoreman ba so a ubesi 16th junction ti ba bia besi bia no wose ban herbal center ya so ye foforo ewo Sunyane Polytechnic na say Sunyane Poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu udru ha wose opebia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena efoforo esan wo ho nti baabi bia Ghana mfana wo bia no de aka kire ne se fa unompem hawo anase nkase mu hawo a unompem etutuo usisi achia ukotodwe unante so a enyeye wo spinal cord kase titiu no minua achia wo anase ejo asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnuma ubekoto so akwa wo mu ade ye adwuma eno ne me yetimi gina brand so obese wo bo anase bia benante tietiafom kinkimdu ase wo bono me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wo de wo problem bia no bonse echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bonse upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akwa ni mu a ese ni trase no me pacho bonse ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba herbal center amabobọ mmia ya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua abtamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wote ye nka no fa wo haw ni nyina ebedan ban herbal center na ye mwa na ye ntu ndompemu yade nyina ase emfa ma Odifo ene odifo na yebo awemfo ba da wote se wo falumba ne tabo ni din ono ene na mebe mu akọ na akotie na num asem simape na wo hunu se upe baabi pa upe difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kore hawo ohwe abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo onibie papa na basa so na ene gise mewom ne se o yare na aba na kache ha ono ama baabi a wo beda na amoduane adi osisa wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne entiaze so koso na wo pepere bia kompai body a ejape krum ene ewose woko adiji se bewom ni se bosumi bia ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu no ye no na fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya fabi na ye bo a odifo awiemfo ba me wo japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofudie nyina me se me hwe nyanka nisia mobbo wo fo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo me wo ba ni nya gidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be soko gidie ni mu a unso kristo ne jase obi o dey o wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se sia wo hwe me wo na me na wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo hwamon na be ju nsem me hye wura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda
dia wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hweku amese wo de mbra enye chinyi bomode aba na abedu ha wo behu nyame animunyam ene ne kese me number wo hwe makira kwa de benyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo behu nyame animunyam ene ne kese amen. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and broad factory. The power of Buano. A big biara assembly opens a woman fee. Now, if you want bosses say, now we say yes, I'm part. This will be fee. A home estate and broad factory. And a dead sir at the every war. Where estate a woman says you won't come in the friend now. Yanyan Dano. Your poor baby, if you know near Daji, if you are one on it, or a control, or prefer yes, we are talk. Because when you will be a near, Ubabi see a home for so a bebois, among estate at Tiapo, Yenim Sessica ya, Yenim Vifre Wansam. I was with my Libyan country as some, and more to any Vifre one on a sentino, or for me, I'm good now, if you sit down. If you only said, yet the blog papa this is meant according. Sabaya or twa, who wonder. There are a lot of estate, Okota and Jenny Zoo and Minuato, Okota and Jenna and more air prugu. At the end, Yejina, ever said, and Yama Kotote and Modini at the Master Ota, and when you Yamsha and Winsha, Ebeya. Yamisha, our fan number the was and any home for a deal, so a home estate and broad factory. After Subium,
ebia wa amanone wo Ghana open prota to prota dey prota eni akire prota eni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efie ne ye dia prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa ho ahia de ebentom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ye dia efre ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwa che oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kumase tech he ya tech area he ya na wo brania mo bia bo so da form afi so what of prot ni bi o wa manane wotimi mesi fie nzizo sanse woni obi a wogi ni di wodi skamba busuafo no mbodi enamfo apawa wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory ye try na ya bana make how say odifo na na ye boa e wo Jape kroma papa say sebie son sebie nyaado wodi hye bia na adwene mu ka no a ye no ma ensisi so wotimu se dressing nye kasa nye sebie son sebie nyaado enu ma akeka aboma wo seta bi se nipa no na fa beda no e wo Jape krom na ordinadro ebeka no sebie wodi hye bia onya bibi enie emobrowa enyanka ekrafo one munyina no fa wo mu beda no e wo Jape krom na obeboa mo so no adoma chede no ba de no e de ache no odidi obemo obi biedi enti ena no pay munyina mo nso am ho ka ma na mo ko Jape krom na sebie son obeye mo mwa o se numbers ne go screen no so no nemu se wontimi ma Jape krom a upusa homatofo na se wo Cote d'Ivoire Abidjan o Tama o Kekam enkrofo enase hafa sne o tikobo number 1 o eye oboase be bia buto bia no o so be bomo de na waba abaye omwa enti wo pewe orofo de wo he e na ope enti na fi e ma yade no say what I say yade no ensew ansa na wa dwen say o ko Jape krom try and go now and I say you place a call na papa it's me ababe ye wo emwa ene ano pay papa ekrai mu ene de Koowaa Jumedie April was the PC enkom papa mi senya me adom wo mu ye na oda wo pem ena wo hwe ye erade onka ho na onshraw na onye wakoma swade nyina emfa emaw you're streaming live on Facebook Koowaa TV GH. We're live on YouTube Koowaa TV Samdako's initiative Samdako's TV. We are live there, so please we beg you share and of course comments our comment section wanna drop all your messages there na you backing kind edi amount yeah the WhatsApp line to screen so you pick it up no I drop your messages or so you backing kind edi amount oba there no edi chair latter part of the show no a brebe man e be lines and so amount now once waiting me free now what contributed via story sir you do bro so far on the show well my main show on cry to once and mama Bishop of Lumba the international Bible reader the radio man on Sajeneja and an omcrical microphone almost on the preaching don't make a jago and yes I'm because I'm they say or more copying papa beneza dark yard of how much I want to say when it's off with chief chamo baby well mean crunch some up medima and pay and same overthinking kills overthinking destroys overthinking destroy the system as a whole your body overthinking beti me aseno enti emfa ho ene de wonam susu dwene woni ska de beto aduane eya na so be any day susu dwene obade no say o ma obribi ni a o ma de pancho ti ade pa no timi a che nko ade da samwa obedidi enye so a obade betimi de afo bi so no abaye omwa amansa akowa woni adwuma wadwene sa na de me de me da hen ni ena ma wie school na me de me certificate na me application echina na me nya adwuma amanfo kwa na betumi fi na ye di matem na ye kasa twitwiri na nso rade adan wo se wo do me na obo me se oseswa ana ma me brese enya obade no kasetia o say repem bebi kwan ama omo adwuma ye sese a edia na de obeye no enye enti unya abotrama ni rainfield enti susu dwene awade no enkoyi sebie son sebie nyaado be ma no nya o ma me ba no
oba no nya o ma me ba no makohia e na mo se mo pese mo ye nipa baako na nti se bi eso enkoyi na wo hwe na ses wutina mo anyi ya ekwan no wanim o se mi ana me bae e wom se tro ne mpe na so tro na san ka se o sa baako ye o ya e ya twa to twene what must say enti move on enwene sa e ma se bi eso ono no enfili baby na wo de ublidi na wo bewu se bi eso ato abusuas there leave. There are more beautiful men, I won't say handsome, beautiful men out there who can show you love. There are more beautiful women out there. We read Titi, we read Yerkun, we read Mweninje, what's our dim? Any JBN, Bemen to me no sre, Bemen to me no niagro, we enough for best reading come kama, but or fear no womuna. What's a one said be a song? What's now saying free shabby bray or so who say? Bemano won't tell. And also on your ready, you are not compatible. Move on with your life, but create good communication. Send a baby be a woman, one more may your mobile, and to the men, you're compatible. Into young fancy her, you're very down for young shaman, young calm room, once on what's a while. And no one Jenny Emma overthinking, Emma old body no, and your bazaar, Emma system no, and your bazaar. Will be all Sacosia, yea, and to my men saying. Sanya me shama bua mi kunu magina mi kunachi ama se bie se ne mi kunanya baabi atina ene de won hu se me mfata no obade ne se wodi ekọ na kama no ebe kache no ebobo ba oto de ne se be sinse shi ma yemfom so esa de benwa eya na nipa hu ne firi won sa ana se ade ni ho a na nipa hu ana se na be hu se sa ade no esombo enti susu dwane su na dwane ade bi wo hono ma wo expect say ebisi esi why you thinking so much let it go pack it na bi am say fa ade we hye wa adwene fa hye wa adwene mu say wo de wo ya me no me mana kọ na ma brand will say well you don't exist wo ye say be son say be nya ti asie wo e wo mani so when you keep that thing in mind you will be free uma be man do oye den oh mani hu say on check ni bi mu and move on mo ba ni hu say on check ni bi mu ma de otiti hu ni hu say on check ni bi mu move on e man so eja because you won't be expecting that but it has happened what would you do move on don't think so much mama overthinking and kill obusua be he na wa hwera o ma hwero na one na busua de wo mu kura no mpacho wotima se awade nhyira makasi tie adwuma nim de anya wo hwe na senya na ofili so betime tu anamon fofo why you thinking so much let it go it is very difficult which like I said and the my them me where but see and so what obe tan no say if na yes afi na utimu se okwa nkona so e ma ho ye fe ejina pintia benya adwuma fofo na waye kama ubenya bema fofo na waye kama ubenya ba fofo na waye kama sebie son erade on shroud say na no pe kakra ya me dia brew ubesusu na wasom na wadwene na boawo amwa na mo bi e wutu no aye from it is not easy make answer it is not easy but obey anything family ni ya kan wa wonye hwe wotim say anti me ma busua pa na ye mi say oba de be yi bibia di a chew eni to ammo town so that we ni beda ho enti so dwene de wo fa mu bia no me say eni pa kire ni pa nyansa ni nyina mu no susu na dwene tana me say ka ma wo eno wo say me ye sabie son kwase a ara na me dwene bebre nemu ochina so me de be ma obiem ochina so o say mboa ameboa obiem ho ube won say yes ma dwene bi na so bibia I come oba de ni show me kesi so bi na omwa e ma won so yi obi aboto hyede de obi de dinenti ya da de dinenti obi so won so obi so ni di oba ma come be kun sa because of obi oba dwenji because of down for bia you obi bi na ni agro be o ma me ba
Bishop of Falumba. We are back again. And I love your red. I love red. God bless you. I love red. I love red as well. I love white, my favorite color. I love black, another favorite color. I know you love white. You're not telling me something about that. Yes. My favorite is white. But I love black as well. Yes. Me too, black. Because there are things I could make you like. Of course, you're right. Saturday made me love black because I love black. Yeah. But red and so another color. And also AMFPA. I have a couple of red, but I'm in Tanshi. But and I was shooting to say, I don't want you, but they say, Medafo, and I say, Yabedru. And she uncle about the young couple to Trubun, so both through passes. I don't know, Australia and Trumpian Assassin and Nasuntia. So the dining answer was an question being ye. That's why I'm a clear near J. Who may say, nay, in Shida as a da, the more body. I want your wife at the Amayan. I am a banam Thomas Anna face me who said, yeah, her phone so at TV won't show. Now, Mombe type must be type. Dear dancers or body in Uncle Pony at the year. He said, Yenny Penyan and Yanisa. No Cassabus, you be church, I do a companoche, where the Muni Asha mochi. I may know as a be ancient and Nika Prino Palma. Oh, our kind. Yet I saw Tiasia, a chest of body when he pop fro at the year, and there was a solia, yet the mano. Beneza da Koya Domnis of Chiva, Hayano Mofida. Metro Mokans from Koso. I'm a child international contractor, Kofi Job. Oh, and Mr. Yabua. Body and coupon, Winshan a pa, Onion Cassia and Famaya. And this will be, I mean, Winshan. Yes, the Becoho. On the seat of the machine, we have a Pejacana could be more fast in. Okay, a man of high. Yeah, in Nadia. I am Cocrano. What's some walking, overthinking. And I'm some de cacra at to so. Radia Sam say, why net my drink the Basafan at 1 at 10 it be ho. Did you also the Pabia who said, or how be a about Swono? Nebra, as so say Ebanono. Lucas a wood, you know, one dream and name quality. Lucas a wood, you know, a man in free was on your house. Lucas a wood, you know, one subby and yan on a money for the money cassia. The time now, it has eba. A casa brabot is and crying quite a young, oh, sometimes over to traffic. Sometimes over to airport roads. Udua. So won't to airport roads no more. Won't mean to us on going. It don't mean can say do airport roads no that was a one person do car for port roads to say sayaba. Must a young crana now person who could just all two now tomb. Udu pokias walk on a traffic can see a big ball. Would you be a walk on Kanya walk with this 1 hour and 2 or so or son a chabby Masi. Any pana or bodamba. And it was all too good this traffic and more who grow and move pressure. But would you move ya near what you couldn't do? After not Chimotana, oh, you. So yes, I will cause you. We are so good, maybe a person could be a but me a day. Aqua Sana Brabum Sabi a certain a tear. Did I overthinking ya dear be a kumnipa, you nimse, Nebrano, and you was a forget it. I have Kokoya nim. Or how no, but Nebrano. Our Lijaya number Nebrano. Umapo Nebrano. If you buy in a yo Nebrano. Nebrano swan, you also catch on when I said, meaning sa breway a tramwa, a brepana woman, and each year and a shiny moon. So one is our own unipee. One is our Diane, or own common some Jenny Pepe. There be a ladder over no coin. Yabanita Seba. A radiant young can one can see. It is here, Tokune. But I send a time now soon. A baba and Juma, where we know, Sanum couldn't be a city, and Puntu so breve a day. He said, after every rejection, there shall be a good way. After every problem, there shall be a good way. So one thing I remember, Siana said, the problem by me, who is some couldn't be in the DH. Did not mean many I just said, the problem, medical, who and them. There will be problem by when the man so when the men, you know, a punat wackness will be a shan and one come for a problem being windy. A brandy background and one confirm could be a problem that you know. Anka dance here or almost any chrono. It me the problem banner me clear energy. My only say, I dear we are benim guas, ye are bed, you may have me free me. If a cover before fra, a young could be a cover before fra,
ebe ma sabe menso so me boto ma yeduro be ko ba bi foforo be ma nipa kra ni agye ama me woti ase awa anwene sa na afa se ba bia me free dia me last stopper sa na problem na jeso ma asan so na be ye untimi nko wanim bi mu da woti ase na se danyan tunkomo no ede yes simple edu be na ya but it's so beautiful so beautiful so film no be we say Mr. Akemwa atade a me fa share me yes form say me to ade e wo show bi KFC wo ave me see form na me hwa me ka gate na aso matade ka te crowd am say ate everybody na dey this is what I want to wear na na mama dey ate me ye ne den but fortunately the biawa be se ka ne mitim mitim want ade gum when I'm say wo braha kikri adru and the wife na me am start na me sre and I'm say na dey asemi and I'm say any atade na o say eti the ba mitim an eno na ma me sre me nko na me sre obi anka ho na me ka kire me ho say erade asemu dan unim say wo say we suba yes unim say enti ka ni mu na kikri enti me ladies no mo say auntie dan come inside na me say I won't come I will change in the car and grum me dey share me dey buy enti wa sem na ya me dey enti me ka kire me ho say you see we all say no so see and na esi say nsi wo car no ne ba bia say bi betuma kura ho dey see ni pa mu so anka that's what I asked myself na ya chechire ho re say yes sir wo hunu ne ntem dan say seven kedo how can see beblo a very powerful message na me show ni pa bia wuti so oh my darling good morning. Thank you for your beautiful motivation get to see my radio man Eddie Mame Brian Ba I love your show me na say and midweek ti the nyankopon ase mo kan bebre na de kenyina ne say adwendwen fa hwe ma memum se obedwuna na ekwan abetimi o se odwen obu a odwen but emfa solution bi ama ade emfa solution ma na odwen the Bible ne kan Romans 12:3 say o tie for say eme enwene ntra de se say adwen na mum ye nwene edinda ho adwene tie bi obi do awura situation bi mu a ema odwendwena ye Bible ne kan say ne da ho adwene na wo se odwene kwa be na wo say efri sa ada na ekono oni nipa ne betu anamon kasa be na efri sa ada na ekono oni nipa ne be kasa sa adwene ni bi na wo se odwen enti yen timi nka say uye nipa ne nko ade wo nwene eheda ya wo bedwene ba adwene na wo dwene wo se hu say ya adwene a the result papa ebe brew ananse ya adwene betimi amu free o hawo na awom sa mprempre nim ba se ofi se wo dwene ba untu anamo bia ana onye hwe na osori anopa na jo hyedem na wo na wo dwene emfa so bia makum ne bekum sunsu yesrese ubia adwene bia odwene no na enya adwene a ye kambro fu bi se me fa plans exactly fa plans adwene a wo be fa plans wow betimi amu akọ anim ba so fi say enya adwene de plans bi abade a e tugu na kọ anim na abrabo no de sa na tie na Erade mfebebo onshram yaka bebre I believe strongly say also obey sa edia mame move on stop overthinking and trust me you will get there in one my mouth journal put them aside adia ebema se bi so obedwene no opa uhu na ebema adwene a ehu efo ani kura enye den ehu baby officer wo kwa uhu ade ebetete wo enko forget it and stay back and your life will be so beautiful. Yes, you me live on Facebook, Koowaa TV GH, live on YouTube, Koowaa TV, Sam Darko's initiative, Sam Darko's TV, and so yewo eho. And ne me director Ochunozo, executive producer for the show Ora Sam Darko's Samso and Uma and famous or monso or MCR or more ama program no I so beautiful. Quickly, my first story and pay yede brother say they start to call day and they say abetuja say mama Christiana awuni or no so ne buofu pa adenti and mama ebuofu a mama say and che bia na yenua ye friend say
a Kumawood actor, and Yanni baby, a coy. No, mammy, by one thing, ever can't say, Sabia son, Sabia Yado. 2 wono, a Kumawood for now, and a Sabu, one more kuno, through Juju. Now, when I Christian, I win it, Abba, and one better to be at the arm, I will say, Mammy, me do want your papa, I'm so disappointed in you. Tutu on one I wouldn't woo, then you come with the Libya and not the crown. It's a calcum, the Junko Colonel, Yankoshi video, Niambra. So a co baby. Na malam bia na se obi en o mama la so obi ana e ka se obi na atuna du ema omayi empane maako 9 efre ni minimum sa asem we no ogibi se se bia yare bi ana se ebitu na nkasa no betimi aye wo sa ana se bia bia okọ no bi ashada ka bibi e a kire ne sa me pato owu asem yi amoke asem ane ma ameka ye no me tie ye no me di ma me no ho yaw kakra odi eye tutu ma ho yaw yes ehi fa na odi ho yaw ba bia o ka se kuma wudo bo kuma wudo fo ni se omo de no call baby ana boy na nkasa na call baby boy me o si boy na call baby no si kuma wudo no si kuma wudo fo ni bi o nipa na call ho no na kan se kuma wudo fo no na atunadu sa mo gyedia wo no ho menim se ne wuro na na se bia ne stardom na bi o mo pese o mo kele na so mo kuno na ka mo be bi sa ma me se tam ben wo kasa obewu no kai obewu no kasa asem na no wo tutu mi utaba o twase ne no na nkrofo mu no ye tutu no o man ku no o man timi ato na duro o jaisi ni ko trefie be 8 years 9 years na yente ne nkana ne na dawo ma so akofa na ba ye o de ni twitwa sketi na o mu ku na na eno ne be ye ku no ye ku ni sese nipa na ku no ku wo je den wo tutu den wo je body da wo ye na na tikame yemfa kuma odukwa me bata ho sa na se malam bi ni we malam we hwan yo ni kwa se bata dabi eye sebe eye nkwasi asem eye nkwasi asem na kan se malam na kan yo se konfo na kan yo se sofu bi na kan yo eye nkwasi asem totally kwasi akeka mama obaso kasa na di na emfa eye yare no yare tutu yare pa wo yare some catch say me asana me ko Dubai kwa me hu no kwa me so ya personal hu say we know where yare no yare okay sana no oti na fe do ya kakra na wakwa ha no wabe hu say akasefo no so ya na yetanya BP no mo ne sa yare no ye nkwa check up eno ase yenya bibia na yedi ye soso ye ho say anadwo didie oil aduane anwa wo mu ne didi by heart Mark so hwe tutu maame na o se asema tutu kan se o mko baabi no o mo yi mpane maako 9 and free ni minimum ni se mpane 9 no eye adutu enti pane no na wo ho no de nam ana wo wuo no ana ye yi mpane no malam na de pane no hyehyɛ no malam na ku se nipa na o kan sa asem na so o mko no na ye sa de no nipa na o kan sa no no ankasa na afɔgyere ne nsɛm so bet na show nyame oboso bo asase ebo mu nipa aka no krese kuma wudi ni ne ku na ene wo modi sa asumasi ne ku no ni no munya ntro yese asumasi yese ya bre wo mo ya bre ene kuma wudi o mebo Nigeria stars wonu mu wu a wo mu o mu pa hwa ne ku wo ende do bia nkumo ana ku wo fo na kokoku mu kuma wo na fira kokum wo Nigeria na wati sa Nigeria fo na ba be ka say no ni be na ekum wo ye nti bi na den bo kwa say nipa no yare no mo de picture na yi video aba mo nte say nipa no yare na den ana na kuma wood obaso kasa no di na emfa yare no yare tutu yare pa wo yare some catch say me asana me ko Dubai kwa me hu no kwa me so ya personal hu say we know where yare no yare okay sana no oti na fe do ya kakra na wakwa ha no wabe hu say akasefo no so ya na yetanya BP no mo ne sa yare no ye nkwa check up ewu a
Ye, Sebia song, Sebia Yado, and I mammy Pisana winning so I can say why so disappointed about the mother. Offer, one in my me, Jenny. Diana Radinsha, Christiana Wuni, Radinsha to Abusian for. Okay. Messer any Jim said, progress no, among mammy. I am a Jumana check, Ukremani Munyam. Nancy said, you must interview Tata, no, among one when you. Okay. I imagine I met my catch in the place, only interview you. Okay. And so mean to mention on one young man, maybe separate a project, and you have been on Intino. A foot on my bloggers and they said, more months said Munyam Kurama. All right. Because Mamma come here, see any interview, Biano, Unukasa. Sir. Yes, and one. I didn't say one. Yes, I need a job. And some fat one will be in Tassum. Okay. There will be a year, Jumatamu woody, young poison, young tuner drew. Na and then you ever to do. And but your barter being one a bam feeling crab limited now. Why you over here with an afina now than the baby and I'm a castle mamma and a osa. On Tibida. What has a mass? Yes, or non a chassis one, I do know who can you kuno or terminate in a year said what crab which is sending in Yamano. A fin and all solitiane bano. Janos young can say. What has a mass? Aha, ubi but many when you're quiet to Marcus and Sadan you ubu. Minim busuani bia sabita fracture me pa akọ university nyina wie ada sabi ye fa na adwuma ye so mra me hunu mpanimfo tutu ne sia no pa akọ na blash block ni minim ni wu asia no no mbajo eno nso e nti ye mfasa anka asem obi woni ya wo hunu ye na hie ya wosusu nti na obekum obi odi asem na se ebetuma bo obi tim se enu nya na ye adwuma kama ye o so de wo kọ akọ ye adwu obi afi de okọ awasa aba ho eza ma akwana za bedi ya nimbi obi betuma gina we so dia pura no wodi ase enti no sabi so oni ade bi hu nimdi a anasa idea ye frewa nkasa mfa ho ye fo sa chenchena wo kasa obata na wo ne ba according to ne ba no yale ya wo be wuni o ka kire no o ka kire wi ase enti so otro na ekuma wudi ni na wunim se wonya boni bi enti ana enkan emfa ho ana ka to se Nigeria binzi ho ibu yale na nsen a wodi adanse wa so go to social media kogogo ne tie ni omkan aso obi na atu na duru anko oku na to akone nyame nipa bi ohia na bompa ma na ne watima survive ya anti se ibu bewu kasi na ye poison to omo so kan bi da o na say ha ye ti say my ground crab e kan say na ko bi try so be poison ya kan bi da it is a ban sa na wo so ja na nkam ya ye se e ya koye bibi ti se ase wo kan sa afo no bi nti na hawo odi ase so timu pefa ndira mo enkun so woni ade ne tie na wo so nhye da nim se ne wo kan ye no kra na nya no kre enti menyina se ase enim so afutuo na wa wutimi de ma nka wo ya ye ne se obi awo ya sikuma udufo na bia apoison na atu na duru odi asem na se beno de ya no mo nya adwene so obi na atu oduru asebita fraction nka wote ase a wote nka ya bibi fa ho emi ehunu sese na ekoso esa no mu gusinifo na nimase a eto asomu eye wadwuma nduzuzu protect abe go to extend say no mo kan mo boa wadi maame no ho ya ne ade ne odi hye bi na ye bi na sabi wo wu no kan sa kire wanti ge fra wanka wonye interview ni sana odi asem na se editro bia yesu ye ne ye ka ho bi bishop benanya ko yale a wo be wo the same thing enya sinifo kwotena social media so munua yale wo wu mantima nkan hya asem bia se yakono wo ye ko ne maame ampinti se wo wu a mo nka je sinifo anko mi wanka metima yuzu se sane ho tono a mo meyi eboni ayese ya ama ho but owuo na mo de hye ho ede na munim no ho mu de na mususu ampa owuo na mo de hye no na ba mu including wo maame awuni friend say ni amo fase ge kokumate da sale na bigger quiz ka ho na papa ya sabe wo manu akanya se maguma no akangwa asem no no so ka ho mo kwatra social media na mutimi ko kan ye no nipa mo do na mo ne nam adayan yale akofie ne maame so ma mi hu na woni nim reason to protect ne ba no disa me ba na se ye me yambo anka me ye interview ni amenka ne se mi nua ba no ko ne maame ama me hu no tine ho to na mo meyi mi boni aye e tresa wo wishi nipa ne good amutim kwatena media ka se wo wu na se na busuafo ne bebusa e dia na ma ye ntia mususu se ye de ya obi it is a kasa bi wo ha obi ka onim ya wahunu ena ma ne ka ne waka onim ya wate ena ma ne ka ne waka odi asem na se nti no ya so bia ye nsusu nyi se ye adwuma de nyina ye bi ye nimsie evil ourselves ye nyina wo amot kasa munim ena na nto mo obi aye ne yonko ho atamfo meya
wa obi ni wuro se kakra obetenem from am say aka se we dey ne acting na akwa say you are ne tamfo munnim within yourself amuhia mo pretend and saa de no alone ya duto because obi ato obi adua that's why akobosom so say so usunsum solitaire obi kura watu na duru go nipa sunsum oduru pa so usunsum mompa ye panto da bia dwene bone adwene musu adwene tia obi no ya duto okum nipa na to akuni sunsum ona manisu okeke ye jana mo ankase kansu be ni bibi ndi obi ato obi adua nya sabe wakokomfo so nko adwene wo dwene fa nipa no obi de ka atwa mo asema kanze ye ni tibi odi sike na nko de akohwe watu na du odo honhoma to na du nti se sabe wo wani wo sunsuma wekum nipa na to akone ade na otwa mu no wan we shi good ama ade na otwa mu anka papa oni biti oba wo shi good ama wo di asem na se edi ni awo momu ye ni nyina te se adutuo ndi ya basira se asem bi ba na ye ni idea obi ba ye nchen ya ye nka nchen se ni die ku asem pa cho we die ni ni hu ade nchen dan se be ka bi nya ka bi bia na ye sa se ni ane te ase kura na ye tan ze asem ma mi Christian unity e kai jese nipa na te ase kura ye adwuma no ma mi kwa na ho ye wani ye no nya na ye adwuma kama na wo ji udin na ye bo udin tutututu no waja wako na nene ma be pega na ma be wewe wo de waba ase se bi nipa no kwa ye no ase ha obi ase ne ni kwa se woko ase de ye woka se bi a ye kan jatan wa chi sa brante ne te ase na ye nke bi a wonka we ya ye bi mpo na abranka wonka bi go free so otia be feel bad aya na mka se nsem ye nyina no kasa chema ye te ase we di adanse ye se ne akrobotuni wa mbetuma kan the same thing enne wa ma wuni was obi su betuma kan the same thing aya na ye kasa ye wure fini nyina because ye ne ye te ase ne ye na tumi ni kura ye ne ye wure fi se ya ye kan kire obi ni kina ye niwa obi su betuma ka kire abi bi nsi se ana ma me wuni wo no obi su megina so se ye bibi se ne ku no no obi so mra me defend se o mboa ye se no no ma me no okoye se anya wo de onipa bi wo ho a wonse nkrante na ondodom sen ya sekamua wonse nkrante no ondodom sen ya sekamua no de mobrofo firi asase so sani pa de mobrofo efiri asase so Proverbs 30:14 nipa wonse nkrante no ondodom sen ya sekamua no nam bombetim di nipa bi efiri asase so di yeni nyina na ye adutuo yeni nyina na ye duabo o kasa na wo ka no wo de osia duasam yenu no ka no wo de asam na so ndodom sen no ka si so na panta obi ya de obi ti ye ti adan ya ka so obi ti wo ye komfo wo ye sofo adwembone ti se computer man adwembone nti akana panta si so no ofisi ya no ntana no afum ni abachi na kotu issue we de na no fum so ya na panta bible say ti sasika amoa wo ton ya se flat as fast as so na onye oki but ya na nye nipa adwene ene nyame adwene awurade nsusu ye da bia ye positive but onipa nsusu ye negative di da bia da no ya na mesre se so na osusu negative kura oba de na wosusu no na emram na nhye wani wuo matamfo kasa me ho bone se da ben obewu da ben kura na akwai obewu na ne din kura ayera wo ya tamfo na wo kasa ya kasa bone se da ben kura na nipa ne bewuo na kan se fa nipa ho no wuo a nteza ni wato na duro tututi ase na osusu se no kwa wato na duro edisi enua bi wu a ya me nkomodi anya te se ye dono na wuo aso obi awu a ye create bibi bone na kafa ne ho wote asem na ase enso no wote ase ne ase ye dono busho be na jagu nampa te ase pa ne ye wo dress ni fo kire ne se papa ya ase ya da no ohia ase de obesi ni omadi nkomo na owu ye utie nsem asinifo ka na gira kam ya se aka won wonyae uwo bibi kan nipa ne te ase se kire ne ka kire no na onye free but obi so beka wo hu se bia bibi nye wo bi ho eyedimi so unimza danyan so wo kan no tama wawu a ensesa nipa ne bi etwa na lusu ne nkwa wo yesa nyamidwa wo okay wase ni awatie na man kwa no kabi kire wunua disa so wunua ni wo ebebusa ne moja afiri ho enti samre no ote ase na obetima nya nkwa no no so se kyen ka kyen sa de we echia omotwe ne nipa ebusho be nya ku wi se na ate ase utibi wo hadanyan utibi we di ne de namwa we se ne mpra twa na akuno na dwaman we se ni one ne twe mpra na ato na duro afede bishop na nipa buna ye kasa no ye failure ne nipa kasa man ya no ne dalo said de
oka brofo to ona anka wawu a wose ka we wona chide wo awa no ya tane no all together anya metiasi nei mi wu a kofo be kan kwase asem asumi ye programs esia na ko social media commenter etne enna mi ye program within 11 hours no enipa 23k na ahwe 11 hours spend yes so this morning enru one day nipa 23k na ahwe say John issue bi am go your comment no mi nya nipa sa bebrebe ya American you emutu adi matam obi aka papa omunyina se ye akwa we die obi so ye brave obi enso ne me no ka se ye wie ne sane abrosa na empa me na miti modern ye wo wonim no falum ben twawe the first ayi amenya ne se ebi kwa ni bakro ya dun opredodo nyame chia ne na start apa ponti mama me you see enti me ma beti wi asiati to the sense na me ye bia me nya manipa sa me ye manya me ko mi nim se awurade nsam na menya apagade sa akatua adwuma bia moye no wasi adwuma bia moye mumfri okra mu na moye samo ye ma awurade na munya manipa se munim se awurade nsam na benya apagade sa akatua nsam ye benya apagade sa Kristo Yesu na monso na Kristo Yesu na Yesu bia wo ye de entene no bia wo ye ne entene benya de wo ya entene so akatua na wo benya okay what you asem na aye ne yetene so na yetene ho akatua nti madwuma ye no menhwe nipa nim ehwe obo ade ya owo so na masikiri nipa aka no kura akire no na da mekọ no nipa eseme kwase akura obo ade aka se mo akwapa no kwafo wudi niam dija wa ye talent no ho no kure nti brabaji wadwa na tena so mumadua ne nya duapa mumadua na modua ne nya duapa na na aba aya abapa pasa mango no ebeso abapa anase mumadua ne nya duabone anase dua na wudua ne hunu ne yesa ye bone na na aba nso aye bone ya aba ne ba ebe ye bone na dua bia na aba na odi hunu aba no na be ma ye de hunu no muduo yes nti wudua wa wudua na ye nyansafo unu se abroyam de chef ma ida boa ne apronko ano de ahye ha enti ada se emma kura ana ebeba no enche da nya hotin because na apro dansa obefa aburo pa mienu na de proye ba akwa ka ho na wa hwe wo nsem aburo de ne nwa ye nti ebeba ni na de afra papa na de akwhye fa akon epia ono no betim de ne ho ntansa abesa won ama sade nka zo mu pie from no omu ntimi mpie media minim ni pa wo didanya me katro nipa bia se ne awo ye no fi wo kra mu na ye ni yie because oka so do hu tu nipa so na wo ye ni favor of nipa ada wuni wo no nipa na wo ye man be sa kan ma na ye te se wanye hwe so ti asem na se aha nti no me de bia me ka che nipa se ne awo ye bia no fi wo kra mu unu se wo de wo ye ji wakatua de na emu ani munyam chinya wo ye ma awurade se be hye wo soro ni munyam eno ene be mu abotire pa atra se wo ya ma nipa be ye social media fan ise so fu bi e friend computer ni suban ya dan ya se wonye nyamdwuma bie mu a oye na ade nyina e wo social media se Ghana fo be hunu se obenya trending na se be ni gimi nyini sa no ukoye bia emmoa wo da che no Ghana fo na be boss bo woti ase na chi anu mam se computer man tie mi anope na me penasem na akura bi e friend ben no a no ogigi ni sika ma no wi anu a chen 20 cedi pe no a waje adwuma no ade na mani ja asole no wi am ni be di ho nkom anu se week ne nso de osem ni di nkom akoti se mi week ne bas yes intimi ni di nkom nketenkete sa ama naso na week ni matie me de enipa bia ye wo ye no wadaro ma eya na wahwe ni esi ye free ye krem na ye de ye no enye ni efise so when free krem na de wo ye no wanye ni ya ho tansa no ebeso wa what I say radi onshaw sensema ebe yitia ye di bi ebe boy bra e no be ye bibi enipa be yi wa ye say enipa we de se bi so menya na o kira no ba be kasim e de na wa ye money na ho radi onshaw a whole lots of messages here and bishop asema wo kai my emre papa na de o se de bia me ba na stories ne ba me famu aba na me di to na mo na me famu aba na me de ye bo me bra na me de shen hu kra na me de reflect e wo no ma sisi wa brabo mu and trust me it has made me or giving me a tough skin so ama me ho na na de anybody bishop you be kata man ne nam no flu an you be kan no hu ne ewura wo mutirim hu otu nefu ono na ejeje hu na ano se wo de wan hia wanka enso na anu ya o se firi wo nche no se wo no wo kan ba na wo no nam ndi no wo hunu se hey
eniba sinyame de de na me de mpesa nke efre nipa aboa nipa wo nanka aboa da ne nipa ene no kre pa emre bi atwa mu do se menya wo yeah semenhia enam ne so na meduru babia meduru mre bi se nipa na ye ni nteze ka za wan na nim so no kana me koso na ene ya asanam ne nam that time ntina me hunu nia obesa kan am na be ye de nipa sa agiatum ya ka bia kire obasa mi wa so ni oni ani kura hunu se ka ba bia akwa ye duru de o ka ho bi ene wadu akokra bi kan bi kire wo bi o se sa nipa we pa de enemia me hwe na ene hwe ne dressing first ne pa no dress de nanso na ne dressing na nye kra sabio na ne dressing no na esisi so enso ene nipa ne hye nipa we ne hwe ne dressing nanso so as you run back as on you what you say the bible say nia wode bone hye obi papa na mu no eya me de pa ya fa ngoto ne ye kofa next story ma mi kan bi o say yeah sister we dear in fact why are dear so we dem yakwa no abo machi dom and sister kure certain o say na nipa we kra sister pa ben on meti we refi sesi na we refi wo say asister pa ben ne wona wotie offer nipa fetwa to na yenko ase de ode bone hye papa na mu nipa bi obi aye o papa na de bone hye na na mu bone mpa ne fie da bone empa u fie da 12:17 anya de we simple be mu oduru bonzo awuko ne de bone diu nananom ne de diu ma bonzo oba ni favor wa asentinam wose bone empa u fie da eno na bonzo oba ko saudi na akofa ama na obi nso ba ko ya ne akochi na 20 atwa video ndi abetire bone da so tifie because ne nanom aya to so obi your papa na de bone be hye ma dan ya you're very careful udi ontimi nyina ya ense ni dini udi ogya ba bi na ntimi mo na bodi na ja ne sa ato ne ko udi asem na se danse ubekọ akofa sa anum wi ato so awurade asem na ko se bone empa ofie da no matter what bi eto no ma sa akosua sa sister we pa me say bone be di na chi ne ne manyi na ka sa be fa na tra wode di me na me say ana ka sa ko sister we wo bebre de bi obe alisa na me say anu edi men kasa o sa akosua meka ade na we wa ma obi kasa fa ho we de wa de won se de bia na ayale de bia na ho nto ene wudwi ho o china na we sei e china na wuti ene na we sei obi anya ewu eye bone no ena ye ka noma e bia sebio e di wachi yakopon moye na ye nya adwen sachra na sebio asema o kai obi e papa ye kai kakra na emudu madam bi me mani ko penti me dem e maame o ya kra me fa sen ka me chi ba be me ensa e nine na me kwan yo so maka no hada me kwan area da bia me kwan na wo ya frɛ me e na akra we die onya akra papa akra we die nti da ko me ya metika mo na me say na de na akra yi onya hwe so nkyere me da na da bia ye sɛ no me kwan area me yata ka ma wukọ ababa we ho me si ai me nua keto no sister me so we dey need my mema no won ka ho kra enti enye ma ho se wunua no no otisi na msi o mate na so me hye de ababa wa tu ni ho si ho eye de ma me awofa me kwadwuma ho e na mse wo me srew me ja me dan ya ma hye na pinti na ye bibi awofa me kwadwuma bai ababa we wa hwema penta ya penti me dem woni na akod ba bia na fe me baye no send ya misi hihye me no ma no aye ne sa wa hihye ne sa pe na ka bi on my upenti with dem a wo be won se paint no e bi sensan e bi apetepete fo bi apetepete na so ofa minim sababa we de silver shine din ni bi e na di twitwi you me won sensan ba wo mi bibia woni ahyehye mi bibia am so wow bianca wo a na wo se ne kire me no una ba ya ka una ba ya na wa beti bia pampa ne so
the painting we slap and Casabi and Cadem or Cracabian come in for me. Men can't just say, I wish I come a bonny din, so I won't mention it, but I know you are smiling, and I'm proud of you. And see the amount for can be ano. Sadia non qua. Actually, actually, make quite obi can say what can see a far Mr. Matimedas. Man, not cry, Miss Annie say, eh, what can they, Matis, what can see? Because me share the ababa one or a crana say. Edian mamia. Now I'm sorry now some beham babies I say. When I walk come we have fam a big cran so break him and no. Barrier No. And see what shut down per confusion be at same day we can make me when fear crying home. But no, there be a dear no your mammy no. And no pen a mission because meaning send nipa bonny for the wadu I say a crying pon and ya call papa. And no can somebody find what dako a bit so day. Menim am obade na hu say enema yi na di achiro enu and am de betweme but say obi abeka ne de me hwe de akra na ya offer na wo hwe me mpaboa bebrebe na ya twitwu ho ya pepa ho na ya hye me no ma bishop ebeji wensem enti mesro ya kai de bi e ma ne hye wonu nko a and I will carry already on shroud. My uncle for your second story, Emerald. When the stories are so beautiful like this, don't be bored. But TB, Nafabo Brian, see the old Chasano, Ayana on him say, Nechi, Achia, and they wiser. Open your eyes and before planning confusion. But if you know when you'll be over can't show. But what's the way, China painting, and your life will be beautiful. I tell you. Life will be beautiful. Second story, I made a bro quickly and some come break and say, I bet you say, yeah, achimota above traffic. With him say traffic light, yes, I say for so many, weeks, almost about a month. And a traffic light, I say, then so, and penny for a you warm money. We not drive a for good crime, and then put him one more is so free a highway for say, one more. Now, one more run on my own. I just should be doing. I stay with us on Koowaa. It's even more than a month. This traffic light has not been working. You understand? So just look at this. Yes, Achimota. And the traffic is not coming. Just look. This is so bad. The traffic light here is not working anymore. It has been like this since like the past 2 months. So just look at, they are just waiting for something to happen before they will come and give money and make donations which are not needed. These monies can be used to fix this traffic light. So just look at this. This is so bad. This is so bad. Authorities, highway authority, you guys should fix this as soon as possible. It's too bad for us. A city like Accra. This is like a major city with a lot of rich people and all that. See, the traffic lights are not working. They are not working. This is bad. You guys should fix this. Fix this. For sure. Everyone said that I don't want you to do it. There's actually so bad. It's even more than a month. This traffic light has not been working. You understand? So no. And I solve problems when it will be a maximum for a home at all. Hey, Bishop, over a month. Diane. Yeah, na me dream maybe one mine na yet my friend Ghana na me crowd aho. I would hear chippy so I be kan kasa bia. E be sesen wusu. Ipa be fa ne se wonye. And now be mine e kono. Sa kasa na mpanifo ni bi hia. E de ne beba. Na panyini be dwene se ye traffic light de si wo. Na ma wo bia timadi mra so. Ghana traffic esi wo mpo na adai. Ne bi nsi wo. Na sa traffic light etima say over a month. Na mpanyinfo be so mchese ye nhunu ye. Ebi ana mo mfa ho. Oje. Ebi ana mo mfa ho. Ayan, no na ya na kasa bia be hyema no. Don't be angry with me, but me support you. Ebi ana mo mfa ho. Police ntwa mu hoda, man no. Okay.
police inform can twa mu order. Okay. Yenya judge bi mfa ne kan cross order. I don't think so. Doctor bi ntwa mu order. No. MP bi mfa order. No. Tanya we dibra me bobosu bia ntwa mu order. No. Enkosi da bai. Chire obi se me ma kwan na ken na asi wo ha. No ma be twa mo ansa na. Omani abom so se ade no ase. Ade we betima si wa ma no ne. Ti se ni yakasa na abrochefo no be kan bia me no mo kokko. Broni esine within 1 hour you be solve. Yeah. Because munim say ya ade asombo a. Emu obi bum na so asabe de ha obebere wo mu. Enso Ghana asem 1 month mfo bi aho. Bedu na bo na ni pre. Ghana nkwan ye traffic light. It means so a yellow. Sa get ready ni sa na ebo na ni a odi onim so ba na wa package na. Ansa na won sa say na so atwam bi akọ. Muntie ye Oman kwasiafo a woni tire. Oman kwasiafo a muni tire. Owani. Mudi ya mu wani. Nanso hu ade. Nanso mu hu na de. Owaso. Mu waso. Nanso onti asem. Enti so so mu hunu ya na Bible na kana ye no kure. Because ma dane man kwasiafo muni tire. Omu wani. So mu twam traffic light na se no omu se omu hunu se asai. Omu waso. Omu se oman ne taxi drivers ni su tia mu ni nyina omu nte. Because ma dane kwasiafo muni tire. Na wo tire dia ani aso nyina bobotire ho dika wani anhu a ko aso bete bade nam se wuni tire nti no sabeta frache wuni ani na wuni aso watima ate ana wa hu awrade onhu wo mobo se de won tiri mu adwene esitie onfa so hu wo mobo ayampanimfo ne de me dwedwedwedwe mesi asem so highway mpanimfo eyadwuma mo ya no no tini afra mu highway fo. It is a sabe. Omaga na kwan so na mohwe. Na employees bebrebe amuwo yi. Na traffic light ase na muntimi hunu dia. Ene ye dia adwuma na mo ye dia na mo monitor. Okay. E dia na mo wodete. Mo te office sa bibia no amudi monitor hunu se bronu we ade se ase wo so kumase ya ade we ase wo so. Ene Ghana still ya wo yachi o. Ebia na there's nothing like that or multimedia monitor. Ene na still Ghana ya wo yachi. And if there is nothing like that, sa highway inti eni omo office wa Accra yeni omo office wo Kumase enti maburu na ma appoint omo so omo nya di omo adwuma ne sei muntimi cheche traffic light ni mo se mumu monitor bi asokwade yeni nyina am ye hunu se fort bi ba ma ye bete ne ntem musum yeni sa wo ho so omo ye workers no omo ye for dan di enti na aban ni tu omo ka ni nyina amo betra am ya kodi na na dodan kwa kufu ado excellency president atem anza na mumu hunu adwuma wa samo ye Chairman Penny phone present ye di matemunte and sana moni aba mo se bibi asay. Bishop probably so no na kade e wo say wo mon saka na wo mutimi edi ye no. Probably they don't have it. How about that? I can't hear. Traffic light say ya eno no sabe ye go Dubai ko to de. Enye wo yes na mole. Ena bibi attachment na asay. Ni obi na de ne car ko twi ye. Ena abu ato wondi. Jimpato ye kwatamazi wo no eno no ye de excavator na ye a wo munya ho aka de ye ko we se wo yes ni bi na ato chi o se de no eno ye de na ye dan yan let me ask you have to ask udi na embe na dan yan banyifu ade o mu ye die oh bishop mama kurei dan yan be kakra kra she ye fun obeyi ni tia be di atamase ewura ye fun ni mu because condition ne maami be ko no beti no ye funu to be bia bebu say Ghana mpanifo adai dan na meti akura bi wura po ye school ni me se me de be mam kura e be ye program bi a na ye de kiabo okay funny videos yeah was it there be funny was it what the we use bluff ni bi a me wura fi bluff akura na wura po na de no wo cassette ya mpanifo yi sa utimi se utie wura po ni ya mpanifo ni asofo nkwan no odwu o manim sa e no ma ye dibiri no mo gina so was it what the debe country we dem be yem kra sem kakra dan yan ti obeso play that video for me children singing dan yan enum na de ba we e ka sa tem pe fo mbeti set se me ka se ya nkra na bo adi my name is Joe Chris that's a song in this account what is name was woman in this country and I thought it started from the 90s and here bonny yana have fun of your monkeys and what's a song in this country the lawmakers tend to lawmakers lawmakers tend to lawmakers you see
akuraketo na etu no me se be mo be bon TV ni so ye bebe bia what is wrong with this our country the lawmakers pretend to be a lawbreakers what is wrong with our country pastors tend to wabogoso saa hu se pro enkra no kura hunu se ensem no ade no adane enkra no hu se ade no abutu omo hunu se oman sabe emfantuma pam frabiem akuraketo a owo mfie nso atimi atranse de oman we achese say started from 90s omo hu se na nka first ntisa but from 90s coming no na niema jinsemo fi rallies abraso bana ebe wura ya papa kofo na niema start en echimu nko a afedi anokwafo nya anokwafo na metie na homachi be several times metie sa metu tie nsem na wo ka no a utim sa didam pepepepepepepepe what is wrong with this country aye nim no kre yentimi mfa no kre nya adwuma what is wrong with this country ye ji akatua ba adwuma no ye ji ho akatua na ye nye things will change. Let's hope so. Aya ujidie we die awurade mfi ukura o ko no anim se nkofo na primo madwena koma enkozi so mani bebo o so na niema betima ten but on say wo hwe Kumasi abonten so it's the same thing yan share from Asqua from Unity Oil filling station ekosi baby a Calvary Methodist ewo amekom Asqua bisano traffic light enye adwuma nti gi say car no driver for na show made use adwene we kwa na we kra ni we ekọ crash eno na wo free Georgia ba the arc ho nso so traffic light etomre bi abekọ no yellow now kan ye aya say be so bi enso be he no se bi so jese wo use wa jese be ye nwumre from I think 5-6 going na fi traffic light no na aye adwuma adwuma e free anadwo a ekono sometimes enye adwuma homache de bobo ade echi a na ye adwuma kakra to some hours na it's off Ghana traffic light no mpanimfo ni bi adwene nto no so adwena sei I'm telling traffic you light no kora na afi no ukoshe traffic light a ewo children's park ufi tech eba children's park to amekom runabout ankasa papa eno so no children's park ho wo mo amfi same bench jewelry naza descend no eno no just eno so we are careful eno so nya adwuma take for eba enya adwuma ebedu children's park o sa na wakross akọ baby omotonton konwa no eno so sa enti so you so wa adwene me bisa say what is going on what is going on enti no wo mo say most of the traffic lights no enya adwuma na one hwe is no kotwam police say what is this onzu nyina wa order enu nta me can say probably na akade wo say wo mo de ye say nwuma ni nyina no it's not there and that is why enu so na me so me can say sa akade ni ni wodi ane ye mpanimfo ya dwem bone ye won de na nyame betua won kase de onwuma tie because nyamu pe bia ye de mamo musimu tu petrol ya tie ase watu mama yen motu lolu fem ya tie ase yilebi ya tie ase okay na mujini nyina na sabita frache traffic light ya di mra so amakuro no ya hunu se ye bumra asa ni yentimi nya na asa be ka chem se ye ni na kandea when you collect that money what are you using that money for Alexander Cobridge for Mboni P. Alexander Cobridge for Sakwe, why you Bonnie P. Radi Betianica. Radi Betianica. Da Sadi New Mathieu. 2 Timothy 4:14. 2 Timothy 4:14. Read it. Alexander Cobridge for Mboni P. Why you Bonnie P. Radi Betianica. Radi Betianica. Sadi New Mathieu. What's so much in the sword do sway? No more with a dear on Camp with the cat. That's you. Yana swing. Yana ya bre. Enti de obese musamunisu obia no. Enti ni omusemunisu obia. Munisu na munye. Yan de yan hwa ne yan. Na onwuma de munsia. Na onwuma de ma ye nsia. Efi so kan na nso onye. Da wo mu ka kire. Na wotekire ne so dudu ne tu nipa metri so. So dudu tu ya betri. Na wonara de. Na mpanifo no ade. Ompese ode won satiampo. So wo satiampo beka. Dida bia wo so ade to ye so. Da quotation yam do be ko achi bi. Omuso awo.
Alexander Cobre Jump. Why a bonny pea? A radibet you on Cassavet. We are no Sabe catchers or one dear. Was so much Ɔkyekyere ne so aduruduru ɛtu nipa metiri so. Okay, so much child this word you do etu nipa kom. Na wɔn Mo dear. He love you more do and I eat so. But room would do and I eat so. Omo sanka. That be an case so. Afu ani bogu. Sanka bi. I didn't know him ye besi o. No po kokoto ho. Onipa bi oso de na so odene. Wonya wi asisika nyine wo mu nipa no. Onkonkwa nanim. Ye ni bibia ye de da won ase. Eka ye no mi. Ya nyina ye de begu won so. Gospel is been a train na madane no. Ni bibia me de da wase o. Ni bibia me de da wase o Ghana mpanifo. Eka ye no mi. Ya nyina ye beka gumusuo. Ya me mo abotre. Uwo aka ye ni bibia aya de damasio aka ye numi janina ibedumi mu uwo ade Ghana ade. Thank you so much. Rest your mind, okay, and breathe in, and of course breathe out. Make a commercial break, but before then, I have a couple of messages I would love to read for you before I go for my break. I have this from Ifwedu that says that I love what Bishop is saying. Well spoken, Bishop. I have this from Aluta. Aluta says, okay, let me read it from Yvonne Odoy that says, good morning, Diane. Please send my greetings to Offa and Radio Man for me. Thank you. You're so welcome. Aluta says that good morning to you all. I'm watching you live inside Jenny Brong Ahafo region. Greetings to Master Abili. Is it Abili? All right. Yvonne says that well said, Bishop, with so much of a club and a amount. Kwabo Steve says that the offer let accident happen in Europe within 15 minutes. Ambulances, police, and fire service will be there around. Of course, I'm a witness to this one. Of course, Kwabo says Diane, even common phone lost in my company. And the owner called police and reported within 10 minutes. Police came there to search for it. I was surprised, but come to emergency country like Ghana. Hey, no fine. I'm not a few. Now, who's the nipple you can share in the bag? You better catch us some evidence away. And that's the country that we live in right now. I have this one that says that Amanka says that Diane things will never change as far as the 4 witches are still alive. Let's offer mention the name of that which is for you. But you pick the DBA. I have this from Yvonne that says that, hey, offer, I love your music, pa. Mount Cowboy Steve, you're still watching. Thank you for all the messages, Monday Alba. Let me go for my quick commercial break. When I come back, the show continues, but remember, it's brought to us by courtesy by Herbal Center with D4 and Ayebo, and brought to us by Home Estate and Block Factory. Be back. Stay with us. Home. Mepacho. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home Estate and Block Factory. The power of Buano. A big biara assembly opens a woman. Now, if you want bosses say, and we say yes, I'm part. This will be feeling a Home Estate and Block Factory, and a dead sir, and the every war. Where estate a woman says you won't come in the friend now. Yan down, your poor baby, if you know near Daji, if you are on it, or a country, or prefer yes, we are talk, because when you will be a near, Ubabi see a home for so. The Bebois, I'm estate at Tiapo, Yenim Sessica, ya, Yenim Fifty Wasam. I was with my Libya and country as some, and more than any 51 on a sentino, or for me, I'm good now, if you sit down. If you only say, yet the blog papa is meant according. Sabaya Otra, who wonder. There are a lot of estate, Okota and Jenny Zoo and Minuato, Okota and Jetna and more air prugu. At the idea, Yejina, ever said, and Yama Kotote, and Modini at the Massa Otra. And when you Yamsha and Munsha, a bear, Yamisha, our fan number the was and any home
for edins awoso a home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana open product to product dey product eni echi product eni ba bia traffic wa enu nti ne free home no efie ne ye dia product bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa ho ahia de ebetom ne aboa wo na yama wonsa akabi ye dia efre se ye se gina mo hene ne ye list bibia de man asase kakraka ya mitwa chiro ni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya na wo brane mo bia bo no so da form afenso wato plot ni bi o amanane wotimi mesi fie nzizo sanse woni obi a wogi ni di wodi skamba abusuafo no mbodi enamfo apawa wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe your company no on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders aye wo e bi kra beba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye be twa blog no ye ni nyina agu cars ni ye de akogu plot ni so afi wa po bi a wo gidi di se o ma we se eguso keke na ye hu video di a kire wo afi wo say indeed wo do ho abokupa in fact so twa blog no gusu wie mpo ni ye de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie ni type a wo pe di amount because ene ni papa ehun enna ni anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra de bo hu de hudo de ma ye de ama han e de ama na bibi akotote de ama ope dan han singing room self contain dobro de dan bi a ope bi a na besi eye home estate for so ye be di wani e de wuda ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra ba di wani brefie be bossese brefie be transase brefie e be hand na wo ube ye hia the number de gu ase no kurase munti ya hanu se obi e di nsakoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye man da mpa amodin gu ya man blog papa sabi cement akom usan ye ho a wayera fre na ye no ni nsakoso makra ba Inuadofo aha eye ban heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no eye ban heba center ye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompemu a broni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wo kasa no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kasa na ho abobo ntokro anase etim ne srade esisi nkasa na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no oti yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ban kasa se yenka nche odofo se fasa ha ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye nompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe ebasa na eyi echim srade ensuo enyoman nkitinkiti bia na se gregro na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya osonko abetenam fise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo ho tene ne nsem a enyeye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se how abetena nompe nim ba nompe se yanka ncho se wono haban kasa wotena bebuo mu nti fasa honi nyina ebre yen ewo ban herbal center a ye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital nechi ho udru tema ye wola shebi ehon nso ubehu ban herbal center ewo ho udru asafo a anase asori a ye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udru hope woso ohwehwe ba ye bechi onto free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ene so ofia Showman ba so a ubesi 16th junction ti ba bia besi bia no wo se ban herbal center ya so ye foforo e wo Sunyane Polytechnic na se Sunyan Poly e wo no
yɛne no enedi enhwani mu uduru ho a wo se opebia ye frɛ ho magazine ban heba center yatena efoforo esan wo ho nti baabi bia Ghana mfana wo bia no de aka kyerɛ ne se fa unompem haw anase nkase mu haw a unompem etutuo usisi achia ukotodwe unante so a enye ye wo spinal cord kase titiw no minua achia anase ejo asaba mu fi se sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnwuma ubekoto so akon awumu ade ye adwuma eno ne me yetimi gina brane se obese wo bo anase bia benante tietiafom kinkimdu ase wo bono me paton eye sa spine no ena de edi dwumanti wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fan bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fan anase benkum obi so de no de akon ni mu a esi ni trase no me paton bon se ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba heba center amabobọ mmia ya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode wo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua abtamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wo te yenka no fa wo haw ni nyina ebedan ban heba center na ye mwa na ye ntu ndompemu Odifo ene odifo na yebo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din ono ene na mebe mu akọ na akotie na numa asem sima pe na wo hunu se upe baabi pa upe difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kore hawo o hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo onibie abana basa so na ene gi se mewom ne se o yare na aba na kache a ono ama baabi a wo beda na wama wodiane adi osisa wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so niam a wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepere bia kompai body a eja pekrum ene ewo se woko adiji se bewom ni se bosumi bia wo ye all 91 te bia wo hye bia wetima prepare na wa babi bosumi bia ifia da to so mienu no ye no 1 fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya famina na ye bo a odifo awiemfo ba we japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nchapa me de medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nisia mobbo wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wuti na wo me wo ba ni nyagidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo ni tase obi o dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se sia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani akinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo ho na be ju nsem me hewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda dia wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hweku amese wo de mbeda enye chinyi bomode aba na abedu ha wo behu nyame ani munyam ene ne kese me number wo hwe machira kwa ade benyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo behu nyame ani munyam ene ne kese amen. For staying with us as usual, Koowaa and Stellano will share. Mamenka will say it as a ma odifo and I watch a pekrom, Sansna Bible Center, Ikra Yimu. Home estate and block factory, woman so acre more and brown. But that story making headlines on today's Koowaa Show and I say, and che be a better social media no so say ye mame agrada now evangelist mama part neba efrimu say no cre say you no cre to adinchichi e wo social media no so no enam so ema manase ababontene nase mi na all kind of say ye mame agrada evangelist mama part you see in the banner for sacrifice yen she video na
agrada afreme agrada enemi akasa agrada agye ne niema a ekoso nyina atum na agrada ma kwan se ene manasi the word changer me kama wiase nyina ehunu na me nipa nyina da entiase owo sefie owo osefie ampa agrada si owo ase ne fie isenti wone ne mpanimfo na busuam opanyini kwa abota ene maame tufuo ntie ena ne wofa entwimfa wobo ena ne ante aye frede se ubesuke ono omunyina tenase na won asem odi abeda me ne se manasi asem ina ne kaye meden enso ebra so se me de da wo isanse wo kasa wano eduru bedwam e wo na dom tie wo e kase ye mfre yi yesu a wo na fre yi ye ma yi ba be me na ene me de masem ebeda wo mama nse nyina ante Ghana fo nyina hunu wone wo wiase nyina da ka kire won se ane meba Cindy adom inshira wewu ampara agrada se no fere isanse kwan abofra no fo aso wu ye no na eye no awira hosem na kwankire so da akora no so ye itino odi se wo ye no wakana no atum obra enka omo bibiara ente nanso agrada se akora yi wu ye abese ni fie ohunu sa akora no honhom endaye ede ni nguasie do sopo na abere no ede amane chenchirenche na abesoa no wo hawa to ahye ne suo no se etwum wose wo ya woda wonna wose wo bra no wo bre na enede ni sinipi na me magana fo nyina so nte se ne ba no odaya wa sore na abofra ni wu ye no enye ono ane pe na odi wu ye agrada akire se asem isi ye mpo ache ono ankasa na enemeka na meka kire no mesimi de me record o ba de waka kire me no sa pepepe na medi betwidwa amewiase atie isu agrada esu no awere ho osu agumi so papa wate ni suo mu ni suo na machechire ne wire maka kire ne se onto ne boase ne sika wo yi yenya na yempe na se wiase ekom de wo se denara mpa unti mfa wo nsam yenu endidi mani ye da eti wo mra no ho ase na omra fom ene de agrada agi atum osie ni ntina wonti mfa akora na machire obi bia wo Ghana ha no machire obi bia wo Ghana ha no na ni ntina wonti mfa akora no enkyire ye no sansa akora ni ni ho nti ene menyi ni na sutire ma wiasefo nyina ante Ghana fo nyina hunu bi se ne ba Cindy adom enhyira akora no wawu na akwankyere kase da akora no so na akwankyere eda akora no so eti akora no wuye no na wo so ode akora no ye akwankyere a ode ne yeye ene sen oso watena ase hunu se sika gare no Ghana fo atuya no agu ne so eti na wo se ode sika gare no ehye adiem na ode ntoma fita ekata so na ofre nipa se omommra mehwe na eya ade kronkron wo bra eye bonsam de enti no agrada asore se de oti asore na wonyi sika gare ni bi na enipa bi aso no wose wo bra woje abosom no kura no okọ gina niema bebre ya mu mane kunkum mu asa amere no mu
ɛma ne yɛ sacrifice bebree ansana akɔm no mpo yɛsi na gyinaeɛ na eduru sɛ ɔso ɔpɛ so ɔyɛ asɔre yi ɛna ɔsɛ ɛneɛ ɛwɔ sɛ me sɔre na mekɔpa akwankyerɛ yɛ ma me ho okoduru yɛpɛ na yɛka kyerɛ ne sɛ yɛbɛgye buam adeɛ firi hɔ na ɛnyi sika na emum ɛbɛyɛ wankasa woyɛ funum adeɛ ɛyɛ wo ba wɔsɛ ɔte aseɛ ɛsan sɛ ɛnugbaseɛ deɛ Bishop enkosi da ben asanse bunyina yasum betwe wo ho aka yentere kan malasi oboa ho enye no krese evangelist ma part ne baby frame ne ba ne die wuo ne die mintimi shedansi ne pisi wuo na wuo ende mini idea bia ba nyam so oboa ye se okay ma me ne die asemato nanim so nka nkyere Ghana se betafra yesi yesuma banyansani yansuma na mo tentene isa agrada bibi se atono no peso nka se betafra che onfa nkosuma manasi nipa onene nyaadwene nipa sebe onene wo problem onene ekon onfa nsuma no okay o se di usi kan sem na o kama ne ye ya o ti ase ndu nipa bia no onim so mpena se no de ne nkra beja wo se fakoma wi ase ndini a wo kan de wo boa ba se ma me ne ba wusi wonwu ye de ndi mini idea se ye no kra manasi na ne nim okay na ma me no ane nim ni papa ti ase ne be o tabu ko se kwaku ukokuma se na so ukon kan ya lolo fe ne doso nti bi mfiri me ho exactly nti wa na da wo so nti ne sa wutie bia manipa hu ufra kuntunkura nka so wa agu okay amene ba hu no so mo bia ntia ayo no an own cup of tea the time will come uwo suban na nyinsen omo ye ba ko pe bia no otimi de sie odi sia enye yie kakra America nyina de a kire ne se ma amene ba hu ampa mo mfele so obeka kire wi ase ko wi ase bete yeah obusuafo tie wi ase ate aha because obusuafo no wonamfo bi omunya abusuani omu ka kire omu a eden ya wi ase ne bete mo mfensie odi sie na leta yete a ena ba mi agye ne amanase ka nyina atum se ode ye wade ntina ma usuru se obeka ma obi ate ko wo de ba na ba eno aye public figure nti ade we 20 mfensie eno aye public figure wo kora obi ani monyima obi ani how much more oba wu it wonya ne sa ne moa wo no a ba se nte sa nso so a anampo te sa no mfa akra nya amanase ne ni agye na onya hweye Bible sin ye ne se wogina ho no onwe sa nipa kro nhwe yie na wanhwe ase sa ndi se ususu se wogina ho na susu wo nkofo atikoyo mu yedim na kyena ubetuma tofom se ebrim obi bawu na de odi susu se bi na dwuma a wo ye wotan ndi eno no de akohya ase abra onu ni nkomo bi akyena onso ba bewu ye besusu the same susu ye ne de ama nti de ani se ogina ho no nipa bi a ye wo se wogina ho no nhwe ye no ahwe ase ye no wanhwe ase 1 Corinthians 10:12 okay we ye wo se wogina ho no hwe yie na wan tofo na otamfo hwi ase a otamfo hwi ase amanasi emo woni nye eya ma woni nje na wotira sa agrada wotira emo akoma ni ewrisi na Awurade enhu na anye ne ni so bone na wana ne nabufu amfiri ne so ama wo manasi so igo bia ni agrada aye nyina ye Awurade abufu obetwe na so mriti awa bi mu asa omo woni jisa agrada akonso we mu Awurade so obedane abufu na firi agrada so de beba wo so wosusu manani ni ai obi asem no woka osusu mfiri wo kese woka eye se maame na ye bibi kuntura se na anya ka ye ka manipa fili se wo sekire na ka ni mistake a che no akonanim ye mane nye jam se de ye mane nye huro ye mane nye sa so pese nipa ne mmofo okay oba ne sa oni nipa no ani ni yie da meka obi wo ni gimi anyini se nipa no utu nefo a tu ne twi nanim kananim wonu se ni gimi na ba entu ne fu sans mane nyese ase wo sere no anu ntina mo fa ase computer mine guso bon kokose ni gimi anyini onte so yense ba chokotation e say odi ase Proverbs 24:17 okay dia ba sere ma wona ni mmra won ho so okay so mo di bibi eya afofra e desagra da be ka kire o se manasi pade we kotuda nesa aka kire Ghana fo nyina se me ma sole na mabie no eno na me petumi nti na me de me ba ko hya ase wana ne ba wu no de nkra we be ko abonti bra duro nche no nse ya make sense
aya na won se wanya nkofo atoba kone ubenya skane acha 2 years 3 years to come 5 years 6 years to come uboza ne totu nkofo no so wo fa mu bi ne nipa nyina so de o ma dwena buse manasi nkofo ho nsama akeka ye no e no ma ye wo se yo no ma ye wo se samro bo se so ye wo yase ye kasa ubenya ye nanen common bana sa ne nipa nyina e ka if what do say enkebe ya kasa chere evangelism apa because she thinks that she talks too much me dia sa na me kaso nipa ne awugu bi awutwa no won tansa na no mu di bi bo no okay but I was able to move fast and for sending a grad I am to phone to me ya grad as in gen I would deserve bro ni amanasi de yen because of nisu o cancel one for ba betwa wadapa but me metena fie se be panyini ma se dua mfo se onye nti no bi so ye na nya we Peter to people enye fe what you asem na se adano Moses ye bi o se obi twa waso a twa ne bi we bo waso ma boni bi what you asem na se ananya saso na Kristo hwehwe no okay the tombere bi a ne obi aye ono o deserve so pay ne back but Kristo mu ene sabe panyina me wo fie futuro mu no enye se nti no o se metu manasi nso fo se monte se o kan se do yonko ne tan o tamfo na me de me semu se nanso me de me semu se munno matamfo manasi do tamfo agrada na mo mpa ma wona wo tam mpa ya ma na agrada na ma yo ma ja wo soro ne ma eja wo soro ne ma ifiri se o ma na wie pia bonefo ni papa no eja no wo soro no ma wie pia bonefo ni papa so no to nso go wona wo tene no wona wo ntene ya fuo na wona wontin ya fuo otonso ogu obi ade na samu do wona odomo na samu semu be do wona domo aketua be na monya aketua be na mu benya to jefo nso nimsa ayan etino nyame kwa so de meka tro se nye senkasa bi ye ba ni nipa kwa so a anka wo se mi wo fast computer ma metane sa because wo ya za and so on this man da bia da mi tu ne fo se won sesam firimu e kire wo do no na Kristo hehe ka me tu me kam se so won to fom na me kire ni nye won dem TV bia me bo computer ma din se won sesam fira za ho won sesam fira pobo ho one ne nkura ne tia won twiti wo mu ye se di okire mu so wo ske na de 20 cedi na da wo so fo keto akwan no enye fe ntu mo no so nya 1 million 2 million no ntimi nto atade panhye ebone kokosa akusise na ni beba na wo so so won tia se no obedi matama I'm always welcome na tem didie se beba me so na emum da achi bi obetie futuru amde ma no na se sa na me ka bi kire manasi omo na ni mmra ne ho so na wo ya ade a onye ni nyina pepepe na nhye urade die ne munyam manasi esi asopa ncha asemte mpanifo kan blofo kasem se a word to a wise is enough into ontie na omfa mo ma obi ya odie enye na nidie oyasa na ne Satan ya akwese ono no nipa tofom a na ne kra ni age ono hwehwe nipa fombo Satan die oye na ada ne atro nyina agya da wo twatro to afoforo so mbenya asem dise manasi prese ne obi nkan obeka aye trofo na ne oya akoye se Satan no won prese obedi atro da na atro de ye awurade achiwade wase niam nsia na me awurade mechire ade nso ye ne kreachi so ye ne kreachi ani etranto ani a etranto atro tachirema oti ase du kura tachirema didi atro ye so ye awurade tamfo de twema nipa nka ansa no waka twen ne hunu ansa no waka dansa mempena se makasa me de ne beto fom ne de fomu ana me de ne beto wo ye sa na wo ya be evil oti ase na senti asofo etete sa no munse sam adwene se na mo ya asofo no ma atro abehye mo tachirema so ma so nipa bi ka no kura chirema no abere mo tamfo to a certain level se mo betwa atro ato ne so oti ase na me koso bonka ya kire wi ase nyina se week ni gu so koso computer man omrantam e wi ase nyina so ehunu sebe nso subambo ni bia me dana di no musu ntumi fo na me nsache this man won't come ni ade nsache you come ni jimi anyina obeba me nim ni otie obeba so me kanya nsache doesn't mean say you want him to come and intervene to say no you are inviting him ade bi wa ye kan me metuma forget ma ya che me wa so for titiri for kro me kam ya he head up forget me so but reason tia me ye we ni say omugya ne mframamu ugya ne mframamu ma da obi ko boy ya na say no offer kura wo secret cross one so I just want him to bring it out na me so nyam panimfo bi omutumfo metie na omo so nka nchem so fa de we ya wo ye ne nye
I'm smelling Mram was on a such a because me had in such a men Cassam and Fum, we are said that me nipa, which as Christos Argentina more from me, papa. Be anywhere, your papa. Yes, I did a journal was run. Yet is I mean, your papa. Name on Besemi whom at the Krama and I have Bonnie as Sunoa. A bit mamma top from Sunny Walkano. O mammy who knew Yasin and no soon to me for we got damn me too for Miss Me here for two. Name went to me, Jimmy Nan, you know. Every blessed day, my boss who could see so by such a. I'm a one who says, Jimmy Nina, a wood dam, and what damn a water. A banner's answer now they hench him at the normal twin chimao. A bear me ya. The computer may suit and tainty and 1 ton sababonema. Was a one no my bonnet, when you obium. And I so on a mumu. The men person the mother's woman, we have one was one idea contino. The bonnet cocosam and the men who said, almost see Jimmy and Yini. And Grale Venina Astra was so say, on funny papa won't before mammy you one. So, in Timana see Gia Futuno, now computer man so Gia Futu. What are some Nasina at Timabo? Nipa, what Jimmy on your scacra when your feather? Said the Biaja papa and a panta din. And Namun Timmy man already because you Jimmy Yanini. Me Sereno say we can go so on 1 year man na on madam easy my bishop. Oh, I'm easy. Yeah, sometimes let's ignore some people. I want to ignore him. Let's ignore some people. Yeah, ignore, but you are not comfortable. No. Yanko family last story. Then today I want to give you the opportunity for you to call. So trust me, by hook or crook. Today, lines now you Juma and the busy because I'm on for now. Hurry up and open the lines. Open it, my last time I made my Don Little, and so Edin same be Albert Jana Don Little and small kind and say, now what you may told just say, Sinicheni, Kojun cancer, Lowen so, or that is an outreach crying yan and say, ne ex girlfriend, Sebia son, Sebia Yard, so overthink it, and I'm the buy, while drinking one match, so why junkie, so why they na papa and I said Lewin was our refu for videos and pictures and good social media no so or free our relationship with me say minim say nice CB so the dadia and I'm so my pictures say but for say hey the way dey ade no worry say no wa hombo anan so ba yi koye wan twen kakra na no and I don't let laba bonta be ka say well kojo when your ex-girlfriend or a woman and Tibeya compensate, you can go to video, and I am raw. Tuabano kutupa, say it. Debbie, a coming kwa mean yalla weno, on your day, on your not said ye. When you're on a son fast war, what's any life? Bema bia woni oba wo a wasa ne life enye bema anya misro woni mu pa na be wale o sa bon one na bon two na edin bema bia ba wa kwa mu no so ba be yusu bia jao ana se wo ska ya wo ska oba be pe bi na edi no de ye japade o ba bi no so akofo bi no ne nete ti be yusu sa akopim se enna ya oba te se ma bi no me de awale de me ne to kwanta ya pai awale de me ne yesi ya pai enye no kole Yadia wone nisa abani yadia chuku ni nisa tina be mobu wati ase te kamen kwan kameka chemi nwa be ma kojo se on compensate no okay kojo osifie mage na onyere obie ejuma emage na onyere otoka emage na onyere okay imbom nipa wa boa wodade ye ne ne nyaka do wa boa ge no get no so abuano but ma ensoa on compensate girl no in ebusuafo no on pe ade a eye forever ade a dachi bia betum dia kai no again who say yes usifie magei ede a dachi nkwala no minim se ede nya obeje nkwala no te wo ma kwala ne kaso e kwasra ma mi aba munim se wo mo maybe I'm a coffee. Oh, now my mate answer with 12 years. But to see if your man of him say, I am my mate. Don't also the best show cry. There may be a minute tonight. Ah, minute me a day. Auntie Uncle see we Bibi say no to me, your mammy. To a bano kutupa. Say yes. Debbie. A coming qua mean me all away no. On your day, on your not said ye. All right, let's see. One and a blab one say, you nim that say, be would do
ama se be be ma bi ba be ware no nti oba bi wu anabra bo nsey oba se oni suban ana na bra bo asey o fa ko obeko bia no suban ya wo bi obeba back aso wo suban dia awo ntimi nsey wa bra bo amini mu bia wa wo be 9 so na ma ne ho ye nkofo akono every say obinya ne ne tu anamo na emum ni all come ne ya adwene ye say we have to know the way we would treat women said you treat your baby unya ne times 2 okay oba su a ma be ma bra bojija dia na mema nyina mfa nhye itirim na omunhu ha mbesi treat ma na aboa won tambia na oba di asema try so be di bem ko ba se odi fo na sa gina ko do so ko dia ne won kwasua ye yesu a ofombo eyetia wa bi wato fom because a ma wo ways and minutes bia to me bring be ma down of course ndina bible say nya wanya yire no onya de papa onya awurade anim ani so kasa yira nya se wa wale akoshe ka wo yire ene wo yire sa na ya na bible asem na ya bebuo ndino so onya yire no onya de padia ene se wo ma yire bia ni ye ne ya afa de boni ato ho so bia me ne kodwo mumua se de na nsen na odi nkomo mi hu sika wo ne ho a oni funny face yiye ya wakoto ho ka besi wa ogina ho che obi 20 million ka ho mfa nche oba ze nipa yetima yeji mi nyini du a certain level bi eni nti ase otim no obi discapem challenge atam 20 million ache obi oni obi awo asa beta frate waje o manyina ye dan ya osere kire o mawunsuo no mosi woni ama pen boxer o fasi pen odo so man bibi die oba ne na ma ne da sa abire ni ama wo nkure na ode ho ho se bire bia duru na mu ni wo bi mu chane kwan asomdie so dan poka wasi so bi dada obi na so ne wa onko fie nko ye ne ho ade ese abusuafo ampene so a jane kwan amamere kwan so sede eji obedi so bi ko dada baba onye na ware se ko jon kansa wa dada baba ye wunya nwale nu na so ne ne da na se wo ne na da ma onko metira de ko ne ko mani tira de na onware no na ware no na se na eja mpene so na se ko ne fiefo no so wasisi endi ya mpene a onkari sika ma kali sika ne fama no be nyina wo twakunko se ni pati ase ba sofo pen ntutu so dudu agenti no na sole ba ne kodwo won kan kire no bible so dada obi na one ne da ko se o komani trade no wa ware no ko na abusuan no se ade a ye ahye pa ye hia obiom se ne woni ababa no mu hia mo ho biom na bible se se ba ya wonni fo wa abusuan no ba na nim no jane kwan maniska ne jane kwan amamere kwan so because we so de nyame ahranka ya simple just call the family one day oba ya hyeman mu nyame ne nkura ni se wo protete da so a ebe kame because ebusa se me mama me wo ya na no ne ye ka so abodam na nka ye no kura ebusa se o ma no ma me wo ya ebe ka to so na abodam odon kansan yire na abodam empepa mfiri wudin ho da ne senti no me pato 100 million 200 million container yiwo musa ne bo esi ya hom so mbeje 5000 okay woni 150 million kan enye 200 million emfa eniyama ngum na ontra no sebe yo so live red dan na da chibi bihia no kra ya anwale na appearance keke be mu onipa akasa akodwe na ni so ade efe eye ni munyamma asika we yes ka sei wi akodwa adwena to the extent said don netre na be kire kodwe so wonye sa ade wi because ya wo ni mu say ejai ebin so ana onam kwan so be yes ade no ha ayan kwan de onam so ne ye ka ne no be nam so because ono ba ne biriki nyenne yetete yenya agro mfie miensanie o sa o ekona nim nyaketo asa o meka sa na buja so na lewe ayi top game ya ka dize o se no dia eno graze anu na de bae na walja ye ni mu ana sa na nyina bae okay antinya na asem o ware nu ne wajana na one net 9 wanye no ho ade because I say ye can we don't Ganya ne kan no Ghana asetra no ase krom ha no se woni oba atia ye se ne yire no no anu na meka cho se ye ni nu ma ye bedoto mu nyina akura no oda so ne papa te friends ne yire o ma anya ade o mu ho ade okay bebire asisi okay onya wo ne mani wie na asumdie ba wo de enkotetefo no madi 70 no bebire yasi ni kunu ni yezuko busa busa o man si yes sana ya na tie du atima chon kra mi ensan de ade na chan wale bi amamra no kwa na wonye almost like awale no a de ka che ne se onya ne sa na nye fe de ma de o mu ye dangerous o muso ba se ofentritini ya na kapre na eni ho na ho pa de ho ba de ni ushia kakra meye na be kire se na jawo kwan asumdie mu ne de me mane mpale me ndi bire bi atwam na me namfo bi se magimi betima hye obi ne mapɛ no kra na wante ase
aso sa da de betena o se me se ka wo de ko ni odi ni ho antene de ma ne onante ne bae ofa ka o me mpa bodina keka bia wo ye nipa Malanza open ya computer mama me ne ka chense me se wa che o cheno Malanza be atum enti mama fa calls be 5 I think say I have some few more minutes to go 4 minutes and aka enti no MCR say meet me at mommy 5 calls so that I can end the show. I have this one to say good morning and Diane and the crew. You guys are fantastic. Bishop, talk to Agrada because she talks too much. Bishop, tell Agrada that we want to see the daughter. Hey Ofa, I love your music. Diane, good morning to you. Always braid your hair. Oh, really? It's what they like. And then Mashada, Chaka Missani. I am gonna for doing to me control Munsi. I am glad as I'm Banami, Penasem could be satisfied. I see me support Grada. But a whole lot, a whole lot. Okay. Both why you are what you say. Did I am for corner the name of I think okay, MCR, Matia, computer my abaso. So I check when you're now on Mara, a channel. Now, face message in the beam. And cranny be the judge, my bang, money, dear, no more yards, any nomdiges can be you bet me 1 billion. Never Panama 20 CDP, or the Afaka coffee. Into the yawn at the end, send you wet and the later. I'm assuming in a D. Okay. Do you shall bam? Now, a bassa, may something not to be trapped. Okay. Who bam what the arm will be become. Also, no one a year to making. All right. Aha. Now, on Manantem so. Offer, forget him. Forget him. It doesn't really matter. Nako Jones so mestre say kona serious on sebenya do because minimum baby Bishop William say bema bi na how han say would you throw a break in relationship na ne boyfriend no wa mano opportunity ama na explain no ho then Adam for the catching and original so. Now, we and Obana say, hey, and to one naughty, I'm no cobano. But I don't feed you of a kind, oh, mamma, come me explaining. And tis how would you need? Was medium Miss Harvey, no way, na girl, no. It's you was here. You see, no say. So, mamma, quite mate. Would you mean you him? So, I did. Mamma, son side. Okay, what I say, call. Me no want to be. So cry won't pay me because pay me. What say me once you will ask me. Name I find a solution to so what dear did ya? Any matter was say call. And again what I could say with my dear Sebia son Sebia yado or say me di me mucha a becassa a ja sa brantian. Na no kwananyina onye Bishop they are too brano ochina mekachiro ana yipia mekachiro enti mema now my adwen say mo be home breakers na mo be send crofo relationship any ade no they make can say kwajo usum na ye bibi mana na wote wo baby sene ebe ya onka se bia magina wachi maboa o enye den ya waboa wo kwan ba ko mi yeah baby kura sebe ya enkoye se sebie so odine ba mu muja ebitu ya osoka no ebi anto and odine trimi ebitu ema ye dangerous menya ma hu mo baby amekwa akosha maye be ekwan bi amefa so a metu ya osoka mama nsen hu se wadi turato me so no mefa so but you don't have any idea ana kwa mefa so a amanfo be won say wagya me yaya no mefa so ti mesro papa no so now you have the money open craft how down back crack as a fa eno so you don't lose anything nyame shroud ye call as a piece in come out d4 na ye boa Japekrom but before them I'm in radio man so therefore ye cool oh auntie emre naso said the chama didn't say bro in sound 1 minute pen emoja betimi agu for ye chia obi okay ya chamu nyina odi fa na boa ye da se ye chia papa nyame on shroud Bible center
yɛda ase nyankopɔn onhyira sɛ wokɔware na so wo invite kuma wudefo a yɛama ahwɛ na wambɔ yɛ sobɔ nti mo hu yɛ wɔ hɔ a na papa no wayɛ din na wan invite yɛ nti ba center to nso agogo ɛno invitation card copy program bi so ɛna me hu yɛ nti sɛ wo invite tam da ko sɛ yɛkora yɛasom adwe yɛda aha yɛda ase sɛ wokora yɛ bo yɛ akosama no yi afei nso so yɛna ɛyɛ home estate for nso so ase director yɛ ochi no ɔzɔ executive producer is Sam Daku Sanso and famous and in your oman so a boy chidom did Diana don't do me a chance even some Bama Moshe and sing now yet I must say no dish shame el coma say 104.1 Namifa coma say permit more than emerald I mean Chamami Kate was that crumb Homo